malo lang malia hau e ki melele e tonga hano kotoa. Fia ki teitare lei ki moutol ki o mo uniongo ngo mele tio, ka o mafu ki television e tonga ki he fia fini. Wakai ko ia ki he talanoa lahi oi aho. To e toko lahi angi kakai ko nao le sisita ki nau kawa ki whirisi i mai wahenga tonga tapu whā, hono mo fitu i ahoni o whatatau ki statistika o whirisi i o e tauko o si. Whapapau ia ni mei he potungau ki ngahi ngawela lahi e puli anga, e kakato e ngau i ka no langa o i hala whakawakawa mi umusi ki wholaha i he ta uanoa uanima. Pea whamooni a lea pau e kautaha whetutaki a tonga mo e kautaha Pacific, ke whakatuha satellite makehe i tongani ki he taimi e motohia e whetutaki o ka hoko hawhatamaki whainatula. Ka koe wakai lewa eni ke whakaiki ki. Kua whamahino mai me he supervisor whaifili ki o ngonga le te o tonga, ai toi toko lahi angi kakai ko nao le sisita ke nau kau atu i he whilisi i mai wāhenga tonga tapu whā, hono mo fitu i he ahoni, o whatatau ki statistika o whilisi i ne whakahoko i Novema o e tauko osi. Kai ke he whatoanga i angi whoki ko e hiki atu o ngongo e ni o te eke ai ke tuku mai ai ola o i whilisi i. Kua au ai toko lahi kakai i he wāhenga e tolu ko i ni ke nao le sisita ki he toko taha mano tolu awhe fitu ngau tupu. Ai koe toko whaafe tolu ngau tau taha ko nao le sisita i tonga tapu whā, toko whaafe fitu ngau hiwa walu ko nao le sisita i tonga tapu ono, pia koe toko whaafe ono ngau taha ue kau le sisita fili ki tonga tapu fitu. Nai whamala ala pita vuki ke ngahi lao e le sisita fili, pe he ki he mau maali atu e ni ihi ko teu i ke nau whakahoko ai whai fili i he ahoni i he ngahi whai anga fili. Ano, ko atape ko hoko pe hoke le sisita koe ka kai fili, Ai ako kaya peheia ke osi no whae re sita. Nei tam ta tape upe whakatape lao ia ka paureo ko ke hiki koe no whawhitu. Wa o mahina tō. Ko atare waite ke whiri i re sita hi whitu ko ia. E koe pengai fōmu ko mai he lao. Wa kato pengai fōmu ko ia ko re mai ai re sita ko ia. Koe u whai ang whiri wa mai pe kata taupe ke u koro koe ku tau koe ke ngai mo whiri tata. Ai koe ngai na whiri totoa e hongfu e whātaha. Tātoa tonga tapun ka mai whono koe ki tahi. Koe lahi taha ka tonga tapuano maharu ku ofi ngai whai ang whiri ta whāna e ofi e. Hoko e peko tonga tapitu ku si yangi Kasa tapeke ngai koe ku poko mai kia ngai wahenga koe ni. Kina tō koe te nau ngau i ngai whaianga whiri ku o si whai tōno teito i kina tō. Whai ngai whatongia ko tāte whakahau kai whiri. Koe amanaki te ia e lawa i kakai o ki whakau ngai taini koe apu whakahau kai nau whiri ngai wahenga ngai whiri koe nau ngai kolo tata. Ko paminga pito ke wako lele ngahi whatongia ko ia i merino ka mai whenga ke mau ngai whaianga whiri patoa te wani. Ta whai mo kea ke pola ia ngai mea ke hoko. Ka koe whakahoko lele pia ngai whatongia ko ia. Mahino foki ko os whakahoko ai whiri whapotopoto e kakai le sisita whiri ngai wahenga e tolu ko ini. Pea nei tūko te eta pou maalunga me i he supervisor whai Filipi tavuki o ku ia e whakaamu na e whakahoko pe ai whiri si i he lau maalie o e melino mo e tāau. Kai ke hena e kamata ai whiri si i he taimi hiwa pongpongi ki he taimi wha e fiafi. Kai ke hena e hiki atu ai o ngongo whakatonga ko ia i he ahoni ko te eki ke mau maalie mai ai ola ko ia o ngahi whiri si i. Ko whapapau i mai e ni mei he potu ngau ki ngahi ngawela lahi ai puleanga e kakato ai ngau ki hala whakawakawa mi umusi ki wholaha i he ta uanoa wanima. Hiri en hono wakai i he timi ngau e me pangkelanga whalakalaka o Asia, ai ana e taki mai ata le kita Senyala Lia Guterres ai tuunga lolotonga i ai ngau e o i he tuunga whawhie maari epe. Alistu po me whakaiki ki tala no ko ia. Koe alea paunga ue koe ni ki hono langa koe a o e hala whakawakawa, koe aho hiwangi au e kakato kia i ngā ue ai koe mahina e tau noa, pia koe whawhawha e whakakato i ngā ue koe ni i he tau wanoa wani mā.
Ko ngai pol kalama ngā ue whapaanga i banke langa whakalakalaka a Asia, ko paupe ke wakai i he mahina i tolu ke ono i tau kotoa, pe koe hae tu unga ki ai, ai koe tau e ua mo i konga ko o sina i wakai i pe e ngahi pol kalama ngā ue o whawhau i interneti koe uhi koe tātā puni o ngahi kau a whanua i e whataptapo i ko o viti tāhiwa. I pol kalama le tio ai potu ngā ue ke ngahi ngā ue lalahi e pule anga, ne whahae ana ping whanua a ia koe o kune toka ngai koe ngahi pol kalama ngā ue ke whewhanonga aki mo i whakalakalaka o i ngahi langa whale. Ne ka mata i ta uanoa ta whitu ke uanoa ta walo ai whiri koe ke ngai whitu o e langai ai hala whakawakawa koe mi whanga uta. Ai koe uluaki ne palani ke lele me nuk he tolu ki hala lewa. Koe ua koe kolosi me i wholaha ki Luna Rosa, tolu koe kolosi me i wholaha ki Imusi, ai koe whiri i hitaimi ni. Koe whaa koe lele me kauwai ki popua, pe koe ni malewa koe kolosi me nukuleka o hauai ki sia mo popua. Iene pehena i pauai ke o mai ngahi uhinga whatau kei, pe koe haere lei wha ekonomika, wha sosiale mo wha atakai ke ngai whiri koe ni, pe ke ngai mau inga whapaanga ke whai ai wakai ki ai mo e panke langa whakalakalaka a Asia. O mahino me wha matala a ana ping whanua, nei le lei pe e kolosi koe me nukuleka ki hala lewa i he tuunga wha ekonomika, ka nei kai ke loto ai ka inga ia o nukuleka ke kolosi ai hala whakawakawa miho nau kolo, pe pauai ke to oi panke ai whiri koe ni me iai koe uhiu ki ai e we sia wha sosiale, pe au na whaba pa i pe ai uhinga e kolo. Iene pehena i whai lewa ai whiri ke kolosi mai hala whakawakawa me wholaha ki Imusi, koe hiki a seo koe ki he tolahi ange ka kai i ngai wheitu ukau nau nofo o fiatu ki wholaha te nau ngawe aki mai ai hala whakawakawa i le kolosi mai koe ia me iai ki Imusi. Ia aia e kai ke te whai hatanu ki loto whangauta, koe ngahi pou pe koe ai ke tuu ai koe ai hala whakawakawa ko pau pe ke kelia, ka he kai ke te whai hatanu ki loto ke to ai koe hifonga koe ai hala whakawakawa o hifo pe ia ki he whunga whanua. Ta tau pia o Musi, pia mo a wholaha ka e tanu haki o mita e whaa ki o lunga ke hifo whalelei peo al hifo koe ki he halapure anga. Aia koe ngahi ngāua kotoa koe ni ku whakauri liki i he palani langa koe, ne whakahoko koe e chotai. Koe hala whakawakawa ku konga e ua ai ngāua whai ai koe ngāua ki halapure anga, which is roadworks, pa mo ngāua koe ki hala whakawakawa pa koe bridgeworks. Koe bridgeworks, koe design koe ia, koe uhi, koe taim koko mai koe ke pure anga ke review, na e whainga maari e pe, hono wakai i mo review e design o hala pure anga, heo kai te tau kei tongani. Kau sisi e tau kei koe i he bridge. Pea kole lewa pure anga ki he ADB, ke o mai mua aha kautaha o nau tau kei i he langa hala whakawakawa, ke nau wakai i ai design whakateknikare. Pea o mai lewa kautaha Amerika koe ARUP, A-R-U-P, o ku nau tau kei au pita he ngāwe koe ni o nau whakahoko lewa ai third party opinion ki he ngāwe whakateknikare. Aina mau whewhoki aki pe mo e nau ripoti pe mo chotai i he ngahi whakotuu a nau tolu whakateknikare ki liriu pena e kawai no whakamalohia ki he mofu i ke pe koe seismic strength o e hala whakawakawa. So os ka kato mai ripoti ko ia. Pea ku maau rewa i design he taimini, ko tari he pure anga, pea mo ADB ai design na e whahoko i chotai, pea ku teu e ni ke pite ngāwe ki tua. Nei toi whamala ala a ana ping whanua ki he ngahi rere koe i taimi e langai ai hala whakawakawa. E whanonga mai koe mei wholaha koe ki maufanga o ku kilomita e taha hiwa poini hiwa. Koe tuu koe ai hala whakawakawa whi kilomita pe wha. Aia koe taha whake ai makatuunga koe ai hala whakawakawa mo no justify whakaekonomika e save ai ki mei pensini pea sisi ai te time whanonga aki. So sisi hakutu ia wia e fie more pensiri. E hiki ke pensiri, ke takai lo oloe whi kilomita e taha nima. Ka te lawa ki ta ia awhi kolosi wawe mai pe ki ta kinu ko alofani. Ka pau koe te hao ki maufanga he. Pea ko mahino ke ame ka ungogo nau mau api uta. Ke ta whaaki ko wholaha mo longo te mei maufanga. Pea ko kolo fo foki o nau api uta nau tolu ki nuarei. Koutui pe e no ange whaka paanga ke nau whanonga pe o kolosi he hala whakakawaka.
O mai no pe foki e salowa palpalema i lahi koe ki wai halapule anga i taimi pongpongi i he whewhanonga aki koe ki hea ko mo ngā we i hono langa koe ai hala whakawakawa pe ke ngahi rei ke he pe. Ma ai ngongo ai leiteo mai televisione tonga ko au Alice Tupo. Ko e uhika tula veango fua to ngani ke ngai wesi e whatamak whaina tula. O to e mawhao ato e tokanga ke sektoa whetutaki, ko e uhi ko e motuhia ko e whetutaki i heongo whatamak whaina tula lalahi e ua nei hoko i Aotearoa Masanuari. I he ene behe ne whamo oni alea pāwa e kautaha Pacific mo e kautaha whetutaki atonga TCC, ke e whalelei ai whonga whehokotaki anga o i ngahi netueka i ngai wheituu o ku te eki kea o kia netueka, mo whakaivia e kautaha ki hatu unga o toelelei ange. Ko e kautaha whetutaki atonga pea kautaha telefoni line tu umau i tonga ni, interneti me se vese telefoni to o lahi taha i tonga, pea peheke ngahi o tumotu i toke lau. I sune o ta oni na whakotu uai e netueka fo o yongo niwa ke vetekia ke ngahi palopale mak whetutaki a yongo motuni. Ne toi whakotu uai ngo satelaite kehe e ua, a koe taha i wawa o moha apai, o whakatau mua ke whetongi ake ngahi kei polo na uesia i he pā ko ia mo ungafi, mo e mapuna ko ia AFU, me i he mo ungafi hunga tonga hunga apai. Ko e makatuunga me i he motuhia em whetutaki i Sanuari, o ia e palani me whakotuutu ke whakotu hawhale fo o e kautaha whetutaki atonga i Atele, o whakatau mua peia ke hataimi e te hoko e whatamaki i he kaha u o natula tatau mo e Aotearoa o Sanuari. Ko e whale ko e ni ko e ngahi mea ngāue ko ia e tok whamo uihanga tonu mai pe mei fisi o kapau e motuhia whetutaki mo interneti mi tongani. I kai ngatai e hoka ngai sevesi koe ni o toia upe ki ngai tōkui motu o ka motuhia mo e whetutaki i ai. Pehe pule lahi o e kautaha Pacific Christian Pauto Rocks o kunau tuku pāka kato ke whakotua setelaite ko ia i tongani ko e poupou ke whetutaki ai whanua mo whakapapau i o ki he tunga malu mo pau au pito i he taimi o e whatamak whainatula pe koha whema o whakavavave. Kai kehene whamalo ia e pule lahi o kautaha whetutaki atonga sione vei koso ai tokoni ko e ni e malawa i ke whakawhenga maalia i ke te waweang e whakawhatongia ki he kakai o e whanua i hataimi o kwhie mau viviri ai. O ko mateu teu lahi au pito e kautaha Pacific ke whekangawe aki lahi mo e kautaha whetutaki atonga i he mahino ko i tahaine ngahi pole lahi na whiangangai mo tongani i he motu hia whetutaki i o ikai ke te ongona tongani ki maamani i he Aotearoa o Sanuari. Nai whamahino e he tokon komisiona pilisone laine manu whetoa ai lao me tūtu unika toko taha poate e poaki ke mama o whakataimi atu me he pilisone lolotonga ano kei tau hia i he api ko hua toritori. Ko ne whamahino e ni lolotonga polo kalama televisoni i he wike ko ia e potungai whamau anga ai ak lolotonga whakahoko ia i he wike ni. Ko e taha e ni i he tau mua fisfis mua ai potungai pilisone ki ono tauhi ai malu mo e hao e whanau hopo a te i hua toritori i he taimi o tau te ai ki nau tolu i he whamau a ngā. Ko e taha whok ene ka veinga ku whalahi ano whehu ia me tāla whiri ke ka kai whanua, ki a toko taha hopo a te o klolotonga ano tau i he malu kau ofisa pilisone pia asi ki nau tolu i tua a. Nei whamala ana tokon komisiona pilisone laine manu whetoa, ki mua i he taua noa hongo fulu, nei i kai ke iai halao ke whawhenga malia i e kau hopo a te ke nau livi pe poaki mama o whakataimi ki tua. Ka nei pehe manu whetoa na e tali i he taua noa hongo fulu, ai lao fo o ke pilisone, pe au iai e tui o i kai ko hakaweinga eni ke whehu ia e kakai o whanua, ko uhi o malu pe ia i he lao o i pilisone. Nā ne te pehe koe lao koe ni o iai whakatoanga i makehe potunga i pilisone, o ku kaunga leleia ki he ni ihi o nofo hopo a te, tau te whito eni ki he taimi o te wake ai ke māwai ha whamili, pe aku ia whainga mālie ke whakaata ki nau tolu ke whamili ko ia, o whaupe i he ngai whaunga ngā ue me tutu uni ai lao. Te uwhi lawe pia ke ngahi makatu unga ni uku lawi kai lao, e pe lawa mau he pōpula, ke re rive toi ki toa. E ngofua ke komisiona ke tutuni he tohi, ke whaki ki ha pōpula ha ngofua ke mamao. Mea pōpula ai au tauhi ai kiha, uluaki, sivi, wakai pe whaito, whakawhaito. Ai a tā pia ka pau e aha pōpula uku mahamahaki, pe pau pa me patungai mo ui, ia lango whaino whaito mea. Malawa ke tuanga ati he polkamariwi ko ni ka lato whakato ai, pe pau pa me patungai mo ui. Ko noua, i ko pōpula ke kau atu ki he ako, whakaako pe ako ngā ui, ai kuhinga ke ngahi polkalama ako koni whakatesi are, ai ui ai TTI, ko TC, pe mo USB
Ke katoa ngai ako koia e kuia whenga maari e ia. E inasi ai pōpula rivi atu, whakakato e polokalama koia. Takono hoko, koe pōpula ke kau ki ha ngau e totongi, pe ngau e mai community. Ai koe rivi koe niu ku ulahi abito e koreang pa mi he kakai whanua, mau whea maua APC, ke morato totongi e hao whai mau ngau. Ka kua paupeki ai e makatuunga. Koe makatuunga ko ni, koe mau sio peke pōpula ku talangofua, ngau i lerei, e inasi rewa he whenga maari e koni koe rivi ngau e totongi mai community. Takono hoko, ko ngai taumua kau ngā mamahi, o pehe komisiona, o ku whea unga pe. Hai uhingani ka ngahi putu, e hoko, tau pehe ka pau e malolo, pe kia tamai, whae, whanau e pōpula, mi pau whia whamiri. E ai whainga maari e ke inasi pōpula ko ni he rivi, alat ki whakakato e whatongia ko ia. Pea kono whakaosi, hato e taumua o pehe komisiona, o ku whea unga. Ai uhinga ia ka pau ko ha ngahi whakatamaki whakainatula, e ala hoko ki whanua, e ala inasi whanau ko ni he whainga maari. Ko e kau hopoa te kotoa pe o ku pau ke nau ngā ue i e mahina e ono, ki mua pe tok iai hawhainga maalie ke nau poa ki mama o whakataimi ki tua pe livi, ka o ku pau ke ulaki sivi i mo whapapau ki nau tolu o ku tuha mo tau ke tali a e nau poa ki livi. Ko e kau hopoa te na nau tau te he whamau anga o i kai ki au mahina ono, o i he mawhai pe komisiona Pilisone ke whaiha ani tuutu uni au whangatuku ki ai. Ko hono tauhi ko ia kau hopoa te i he api ko hua toritori o ku wahe ia ke kalasilalahi e tolu. Aia koe uluaki, koe kau hia na e tautea i he whamau anga ke mo ua paanga pe sivile. Ua ke ai tuutu uni ke malu i ki hua toritori, pea koe tolu lewa koe tautea ke ngau e pōpula. Kai ke heke wike ni whoke o whailonga i ai mahu inga i whakakuwhatongia e whamau anga, pea ku kawa e Pilisone i he ni mga ue ai potu ngā weni. Koe ka venga ke wike whamau anga ua noa wawa, tu iaki ke leri taha ai whakahoko whatongia. Pea nei ka mata i ahotu site kono uluake mahinani ai whakataanga lahi e kautaha takmamata e Pacific Tonga, piheke ko Silio o i kau minista mo i kautaki o takmamata o kutu ulo e Pasifiki. I he matatahi ko Edgewater i he otomoto kuki. Te tau te wakai pihen kia Aristopo mo i whakaikiki o i talanoa ko ia. Ko e lava kakato e ni ta o e ua i ta poni e ngāi ka wā whanua ko hui ko whakataptapo i COVID tahima, pia ko tok lava ino whahoko e whataanga. Aia koe ka veinga ko whoto ke whataanga i ta unia ku pehe, hoa ngā ue ke Pasifiki o ko kau katoa, mālohi mato mālie o whawhau i ha takmamata o kuto uloa. Kai malawa ke kei mālohi e pēma mato uaki i he takmamata i ngai whanua i Pasifiki, i e taimikau hoko mai ai ha whainga taa o hangi koe COVID taha hiwa. Nei ka wāto e whahofonga me i tongani ki he whataangani, aia nei take toia e minista e potu ngā weki muri mo i takmamata, whekita mo loa utoi ka manu, pea mui wholau atu ki ai e pulelahi o potu ngā ue takmamata mui wholau ewa sione moala mafi. Pea kawat ki ai me tale ki ta, Magdalena Fifita pe he ke pule ko iai palani mo i whakalakalaka ai mau mawhai o takmamata si mataila a palo. I e ngai ahoko e ni i he odmoto ko ki e ka whafonga ko e mi tongani, na nau kawai ki he ngahi whataha ke kehe na whotutuu e he kautaha takmamata o i Pasifiki Tonga pe ko i SPTO, ai na ka mata akpe e whataha e kautale kita o i poate ai SPTO, pea hoko tuki ai mo e ka mata ko i a whataanga ki takmamata o tu loa i Pasifiki, pea nai toki whaosi a ki a whataha ko i a kosi reo kau minista takmamata i he ahoni. Nei e me ngahi whataanga kehe me ngahi hoa ngā ue whakakalaka, nei whotutu o mo hanganaki ato ki he ngahi ngā ue whaou i whataanga i kautaha takmamata o i Pasifiki Tonga. Ma aingongo ai leitio mo i televisione Tonga ko Alice Tupo. Ki mua ko ia patau mawai tau te wakai peheni ke talanoa lalahi o i aho. Tō e tō lahi ange kakai ko nau le sisita ke nau kawat ki he whirisi i mai wāhenga tonga tapu whā ono mo fitu i ahoni o whatatau ke statistika o whirisi i o i tau ko osi. Whapapau i eni me he potungai ke ngahinga lalahi e puli anga, e kakato ai ngāui ke no langa hala whakawakawa me o musi ki wholaha i he taua noa uani maa. Pea whamooni a lea pau e kautaha whetutake atonga TCC me kautaha Pacific ke whotua satelaite makehe i tongani ki hataimi e motuhi e whetutaki o ka hoko hawhatamaki whainatula.
Pea koe kakate pehe mo wongongo i he lea whakatonga mo i le te o tonga uwaki mo e waka o mawhaki televisione tonga mo i ai whakaamune au tonu atu pinoto whale o e tonga hano katoa. Whamalo te tau ki whi a mai ko Osnolita tu i vai, ka mone.